Izvolite. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, bezbožnici, urazumite grešnike i unesite svjetlost u njihova srca, da svi budu Božići, praznici mira, ljubavi, poštenja među pravoslavnim hrišćanima. Jesam ti što napravio? Jesi ti pio nešto ili si svako jutro tako blesav? Pa zašto ja bre pijem nego sušikam? Kad sušikam zaboravim i na prvu i na drugu ženu. Treća mota po glavi to ko kroz maglu. Zaboravim i onoga što sam zgazio. I zaboravim bre koliko sam sprcao godinu u dupe. Sve zaboravim kad sušikam. Izvolite. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke, pozdravljam vas najljepšim hrišćanskim Ne valje. Pozdravljam vas najljepšim, dragi moji Crnogorci i Crnogorke. Čekaj, polako. Jesi ti normalan? Polako. Staloženo, pogled u kameru. U kameru gledajte. Izvolite. Zato, Crnogorci, pristupite vjeri. Istinom i ljubavlju, rođenju Gospoda Isusa Krista. Ispovijedajte svoje grehove Gospodu, a negatori... Ne valje. Ja ću reći. Kada samo polako. Deda, pasi krme. U kameru gledajte i krenite. Dragi moji Crnogorci i Crnogorke. Gledajte u mene. Jesam ti dobro? Ne valje. A? Ne valje. A gdje sam? Odlučite se već jednom šta hoćete u životu. Da mi je samo jedan put dosetiv mrs. Posle bi kidisao ko svinja na masanđak.